Merhaba jwara, bimxêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Pirtûkên ku min di meha tîrmehê de xwandine, ez ê behsa wan bikim. Ji edebiyata Dunyayê taybet ji edebiyata Kurdî gelek pêşniyazên hêja girîng hene. Ez ê niha yek bi yek behsa van pirtûkan bikim. Roman, çîrok û helbestin. û wekî dinê jî bi Kurtî jî dîsa behsa naveroka van pirtûkan bikim ji were. û dibe yanî hûn jî hewl bidin, belkî bikaribin ji xwe re. Eger kul gel ve henen belkî we xwendibin jî axir derbarê wan de jî dibin videoyê de cihê şiroveyê de dîsa em dikarin bi hev re biaxivin hûn binivîsin em ê ser rawestin. Ji bîr nekin ez destpêkê de vêya bibêjim ji kerema xwe bibin aboneyê kanala Pirtûk Hezê. Bişopînin û bi derdorê xwe re jî parve bikin. Wek formeta Pirtûk Hezê ez ewl dixwazim pirtûkan nîşanî we bidim. Pirtûkên ku min di meha tîrmehê de xwandine ev pirtûkanan. Bi qasî 10 pirtûkan nihal berdestê min e. Min 10 pirtûk xwendibûn. Ez ê yek bi yek him danasîna van pirtûkan bikim, him jî behsa van pirtûkan bikim. Meha tîrmehê bi giştî wek min got ji edebiyata Dunyayê û edebiyata Kurdî taybet min xwendinên xwe pêk hanîn çêkirin. Niha اولین خوازم به رومانا otobüsa kesk ya Jan Dost ji weşanxaneya ew kê navê wê weşanxaneyê Ramina yê hatiye çapkirin. Ev otobüsa kesk behsa şerê navxweyî li Sûrî û Rojavayê Kurdistanê hûn zanin di 2011 da dest pê kiribû. Şerekî gelekî xirab hê jî berdewam dike her çi qas bi şekil rewş asayî bê jî devir da behsa wî şerî dike lê li vir ser li heng yek kesekî Ereb e Ebu Leyla wek hûn zanin Ereb bi navên zarokên xwe taybet ên mêran lê li vir Ebu Leyla bi navê keça xwe ji ber ku aliyê jina wî Kurd e Kurdekî rezewîc e falan behsa wî şerî dike û wê şerî yanî tune berçavê me bi rastî pênûsa Jan Dost vê alî da serkeftiye yani min jê hez kir lê mixabin berga pirtûkê ne baş e. Yani em bijin editörya wî jî ne baş e. Yani rastî editörî çekî gelekî xirab e. Xwazî çap nebiye ez barim çêtir bû. Lê axir dîsa axir çap yel berdest me ji xwen. Wek bi îmza ji xwe min Jan Dost hatibû Stenbolê 24 Hezîranê da min îmza bi îmza ev pirtûk jê wergirtibû. Çend hebhanî bûn ev jî xilas bûn. Lê romanekî xweş bû bi rastî hêvîdarim wê ji nû va editöriyekî baş belgeke xweş ji nû va bê çapkirin û xwendevanên Kurdî bixwînin. Eslê xwe Erebî hatiye nivîsandin û bi xwe Jan Dost dîsa wergerî Kurdî kiriye. Ev roman pişta hûn zanin di meha tîrmehê de nivîskarekî hêja bi navê Milan Kundera kesekî çekî bû. Ew mir rahmet kir nodu çend saliya xwe da. Piştî wê rehmeta wî em pê hesiyan ev romana wî ya nezanîn wergerî Kurdî bûye ji weşanxaneya Rûpelê hatiye çapkirin. Min xwest min hîç romanê wî nexwandibûn lê helbet min dizanî bû yani jê hebûm. Min got ew ê ku mirîye ez him Milan Kundera bi nêz ve nas bikim pirtûkên yani pirtûka wî ku nihal berdestê min e û bi Kurdî wergera wî bûye. Ez barim tekane pirtûka wî ku bi Kurdî wergera ev e nezanîn. Ev jî dîsan behsa şerê em bijin behsa dagirkeriya Sovyetê dike û di salên şêstî da Sovyet dewleta komünîst sosyalîst dikeve welatê Çekê û Çekê dagir dike û di wê serdemê de ên ku em bijin ew rexneyên xwe kine ji welatê xwe dûr çûne ew rewşenbîrên wê dewleta Çekiyê û piştî diçin aliyê Fransayê ji xwe di romanê de behsa vê çîrokê dike. Ez barim ev çîroka Milan Kundera belkî bi xwe ye jî ji ber ku di salên şêstî de dema ew dibe ji xwe Milan Kundera jî li dij vê dagirkeriyê disekine û ji ber wê ji xwe ji welatê avitin û ji hemwelatiyê tê derxistin falan piştî em bijin heta salên nodî ev ewka didome ev em bijin dagirkeriya Sovyetê falan axir. Yani behsa wê dike wî biyanîbûnê li gel welatê xwe ji ber ku ev deheb sereke li hengê me hinin jin û mêreke ev ne bi hev re zewcî ne lê ev di nas kirine dema li welêt bûne falan behsa wê dike. û dema vedgerin welêt ji nû va carekî dixwazin bên welatê xwe têne û çawaye felane ev biyanîbûna ku li welatê xwe dijin behsa wê dike. Bi rastî ji ber wê romanekî ji edebiyata Dunyayê xweş bû û xwendevanên Kurdî dikarin Milan Kundera jî bi Kurdî bixwînin. Pişta ji edebiyata Kurdî pirtûkeke helbestan dîroka belek min
جاره گیدم belki بحثا به پرتګالیا چیروکا هلبستان به بورن کرو نویسکار ناوی پرتګ دیروکا بلک نویسکار محمد سبکان جو شانخانه نامه وک هلبت شو اف جی هلبسکار ماموسته محمد همشهری من ارزرومیه ج نافچا تاتوسیه بخواه دمکی مدرسه اند جو خواندیه دو سردم ایدال در دور ارزرومی جبر کو تمکی انجام بیشتر شوازه کی هلبستا او که هیه مدرسه ان هیه یعنی اف تأثیری که لسر هیه هلبستن دیسا جدای مدرن جهنن خوش بو یعنی تمکی تیدا هبو او هم در دور ام بیشن مدرسه ان و هم جی با آوایی که مدرن شوازه که مدرن جی هلبستن خوش ین هم و سردمی کو بحث که بحث اوین دیسا ین اوین جی ین سر نتویی سر ام بیشن کردا جی خوش بو پشتاد مها ترمهی ده همزانن سیسی ev maha ev sala ku 2004'dan da de sisiye maha tırmehi da eri kerasetek jenustek beser Kurdin ezidi li çay şengali çebu helbet ev birinek eşeke gelek kure min dvem heda pişti weji min romana evre naça behiştim nivskar راوی یلدز چکر جو شانخانه لیسه اف هاتیه چاپ کردن چما بحث کراستا انجی جنوسید سر کردی نزدیکش برکو اف رومان بیورا گری دایه اف رومان بحث و کراسته و جنوسیده ام بیژن جنوسیده کومکوجیا کو کردی نزدی جالی وحشتا وحشن آلا رش او اشیده او داعش و سرمنده هات هلبت از بحث رومانی بکم چهتره در رومانی دا سر لهنگا مکه چکا کرد که چکا ازدی یعنی رومان بحثا جنین ازدید که خود برگا پرتوکی دا جی هون دبینن وینه این جنان evre naça behuşti ravi romani rasti ev yekem romana yıldız çakare muhan vekidin heri dayı fugnar romana ki disaj lise derkedi bu disan ceribandın jihebu yani brasi roman ve امبیشن و گوتنا رومانی گلک خوش بو و مجارجی یعنی مجارجی دیسا وک بحثا وی کومکوجیت که لیبریا وی کومکوجی به دو بشان دایم تکار رومانی بندرخن عالیه کی امبیشن لهنگا ما ناوی وی نهاج بیرام منچو ناوی وی بیرام منچو ببورن شمزی خان بو لفر يعني بحثوي كتشا إزيا كل جند بحثوي جيانا خوان نورمال الصعيد كي بشتي في أم هودينن روجا كي التعريضة جواكش خوا أب هاتنا وانجي بالتعريض يا خوا تيم بسر جاي شنغالي كردان و مخابن نور تشتكي لكي خراب بيكتي وقت تشيروكا أو كي لفر هي يعني تشيروكا ناديا مراد أو جنا إزيا كن هاد الدنيا دا نافدار بشتي كوش داعش رزقار دبه و في جنوسید به دنیای براستی با آوایی که حال در ناسن اولا هر در دنیای تکیلیان چید که او خلاطا نوبلیجی یا آشتی جوار گرفت بو یعنی بچه که اف جیروکا و کچا کودفر دا دشبه یا نادیا مراده لیلور اف کچ نه کو دنیای ناچه او بحث او که بجن نکه کچا که گندکی چیای شنگالش خواه او بحث او بلایا کو سروان دا هاتیت که او پشتا اف کولتی فروتان ازیت و دستریجیل سروان او زورداریا و پشتا او رزگاربونا جه دستایش دیسان جالیه جنین کرد و تایبت ام بیشن رولا یپجی جی لور هیه و بحثا وید که به اوکتی جبر رومانه که هجه کم رو بخونه و بچکی بریان 9 سال بری ev jenustek ku pek hatiye çeki jwe fam bike ve serdemeci bizane bejber ve evre naçe behişti romaneki geleki hoş bu brastım pişta denge ki je girtigehi min Pürtükeke ve neviskareki girtigehi Abdullah Öngüllü behna rahane naçej ve şanhane are hatiye çapkının helbestin Abdullah Öngüllüne هلبستن وجد سا بتر سر أفيني وسر أشقي وسر ولد شيء هبون ليه براسي هرش خاص أمبيشن سياسي شوية كتير زنداني جبر أوكا بككي ليه نكسك يوسف هلبستن partizaninen üstünde. Burası divalda es şeki
helbet mirov dikare binivîsine jî lê Abdullah Öngülü wisa nekiriye yani bi rastî xwastiye helbest binivîsine bes ne helbestin propagandayê an jî yê partîzaniyê derdorê wê de teng nekirine ji ber wê helbestin Abdullah Öngülü wekî min got ser yani behsa bijin xwezayê gundê xwe eşqê evînê û tiştên wisa kirine xweş e yani behsa dîrokê behsa Kurdan jî helbet kiriye ji wê bêpar xwe nikare behs bike. Pişta dîsa romanek ji edebiyata Kurdî ya İlhami Sidar bi navê Pencere ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Ev jî ez dîsa çûm gotûbê jû îmza İlhami Sidar hebû li Stenbolê Medya Kitabeviyê ya Jan Dosî li Stenbol Medya Kitabeviyê wê. Ev roman romana ya herî dawî ya bi Kurdî ye ji ber ku Tirkî jî dinivîsine li Kurdî jî. Pencere behsa çi dike ev romana Pencere ser jiyana Ferruxzade ew helbetkara Farîsî ya İranê yani heta xwe helbestê wî jî bi Kurdî dîsan hatibûn wergeranin ji aliyê Hatice Yaşarê ve Xecê ji weşanxaneya Avêstayê jî ew hatûn çapkirin. Jiyana Firoxê bi rastî jiyanekî em bêjin ewke yani jiyanekî Kurd e ji ber ku emrekî ciwan da ew ji dimire em bêjin bûyerekî trafîqê çê dibe qeza dike û ji ber wê dimire. Di wê serdema İranê de salên şêstî pêncî şêstî de behsa İranê dike her çi qas şahê İranê biçekî jiyana jinan normal wek li gor roja îroyîn baş biya jî lê dîsa yani ev kevne şopiyên ev em bêjin bavixsaleriya ku di civakê de helbet her zor û zexta xwe ser jinan hebû û li İranê jî jineke Faris jî helbet ji vêya para xwe digir. İja vê jinekê rahişt pênûsê xwest helbestên gelek cuda binivîsine ne ji rêzê yani behsa laşê xwe kir behsa bedenê kir behsa em bêjin seksê kir behsa heskirinê û nizanim tiştên wisa jî dema dike helbet nehêsane di rojhilata navîn de tu tiştên wisa binivîsînî û tiştekî wisa bikî û molayên ew kevneperestin ew molayên rastî dijmin e yani dijminatiya li ser jinê çê dike işmendiya ser jinê helbet nahêle jinên weke Ferruxzade bikaribin bijin lê ez behsa wê nekim behsa li vir ser jiyana wê radiweste ev zehmetiyên wî ev problemên wî li gel mêrê wî ji dev ji hevberdanê pişta bi yekî din re hezkirin û jina wî mêrikî heye falan bêvan axir behsa vê çîrokê dike ez bêtir spoileran jî nedim yani ji ber wê de Kurdî de behsa jiyana Ferruxzade dike ev romana Pencere. Piştî wê dîsan romanek ji edebiyata Kurdî bêtir min wekî min got ser edebiyata Kurdî romanên Kurdî min xwandin. Ez ê yekî bikujim nivîskar Firat Cewarê ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin. Demek dirêj bu ev roman gelme hebû û ji xwe romanên Firat Cewarî jî bi rastî ez hez dikim romanê wî dema dixwînim temî jî werdigirim. Ji ber belkî gelek rexne ser Firat Cewarî hene ez barim ji ber çi ji ber ku Firat Cewarî dibêje ez siyasetê dur disekinim yani hin ewkan di röportajan de wisa gotiyem من de ew ki de ji xwend Virginia Woolf dibe yani mesela jin û mêran demadan berawerdirê hevdike dibe jin ji ber ku behsa şer û ewkan nakin di wan serdeman da mêr qîmet nedidan gotinên jina an jî nivîsên jina bi rastî ji wisa di dunyayê de jî di nav me Kurdan da jî ji vir hê jî wisa yani dema kesek rewşenbîrek behsa şer neke behsa partiyekî neke xwe bi alîverekî nezerliqîne ji aliyê raya Kurdî va jî pê qîmet pê naydayin yani politik ne be siyasî ne be helbet her tiştî ku em dikin bi siyasetê re jî girêdayî ye yani ji ber ku rewşa me li holê ye lê romanên yani Firat Cewarî çîrokên wî jî yani ji xwe ji me dane ji nav me dane û serkeftiye jî taybet zimanê wî yani şêwaza wî em bêjin vegotina Firat Cewarî bi rastî perfekt e yani ev yani helbet em dikarin dîsa münaqeşe bikin divê alî de perfekt e helbet dîsa em dikarin naveroka romanên wî em bêjin nêrînên wî falan münaqeşe dibe ez viyarê tiştekî nabijim divê romanên de jî dîsa roman weke du beşan e beşa ewlîn de behsa Kurdekî ku bi salan em bêjin siyasî wek têkoşî weke salên nodî de em bêjin heta salê 2000 têkoşiya piştî wî ji zindanê derketiye 15-20 sal şûva û hatê nav civakê cî ne diyar e li vir lê ez barim weke Amed yani min Amedê hîs kir ku mijar li Amedê diqewime behsa wê dike dîsa divir de biyanîbûna wî ku di nezanîna Milan Kunderê de hebû divir da jî tiştekî wisa çêdibe tê gelek em bêjin monologên nivîskar hene biborin leheng henin Tembo
ناوی لهنگی ما پشت دیانه هیه افجی سکه چکه کرده لی ناوی دیانه الخواکریه کسی که لاش فروش لاش خواه امجن دفروشه لی پشت هم چیروکا وی تحسن نه به یاد دلی خواه فلان افجی دیسا به حرکتی به سیاستی کرده را گریدایه پشت بشه دویم دا پشت که تمو دمره افجی هیه لی من او خوازی نگو تبا نزانم ایجان نویسکاری که دیسا به سالان لی أوروباية يعني ما بجد سوا كفرات جواري مناكو بخوايا اللي هلبت شوار رومان جد تشتكي وساكو يعني و نویسکار و تشتاكو دنویسینه هر چقدر چکری به هناك بجی وک راستی بده حس کردم راستی افجی سرکفتنه که از بارن و رومانی بلکیم يعني بفي هاي بحثا في چروكي وصاد كان او قص بس از بارم زياده جبركو برتوكي هنن چند حبيتن فيديو جبر درجنه بشتا چیروک جو کردی چیروک یک سال مینا باوشکان در باست بن نهات حجی شاکر نویسکار جوان شخانه نوبهاری جو چند چیروکان پکتینه دبر داجی و گوتنه که دنگ بیجی هگن شو بحثا وان دیگه یعنی کسی به تمن امر مزن بحثا وان سالین خوی چوینه دکن او سال چوا در باز بونه دبر دا چهار چیروک هنن و و گوتنه که مگوت یا دنگ بیشتیت یا یعنی دمک تو دخونی جبر کنی ویسکاش خو جالی سرحدی از موشه هم نهات حجی شاکر یعنی د چیروکی دا و دبینی و تامه که خوش از بارم دایه چیروکین خو نهات حجی شاکر د چیروکین اولین دا د انسانین د مروین تمن مزن هنن د چیروکین د ناجی اف برا واجوی ان هی جوانن او تدا هنن yani سکارن پیشنیاز بکم که وان چیروکان هند کارن شخوره بخوینن اوت پرتوخانه خواده جی ویازده دکن اویدن انجی هلبت نتنم پشت دیسه امچون پراوین ادبیات دنیای جهانی ایجاج ارنست هیگمان اوجی نویسکاری آمریکایی نافداره کالمیر و بحر ورگره جبو کردی جالی انگلیزی بو کردی زیاد آزاد avcı کریه ببرن جواشانخانه کومال هاتیه چاپ کردن چاپ 10,000 چارانه کلمه رو بحر رومانه که گله که نافدار یا ارنست همینگوای یاش خو رومان خوش بو شو کاله که کل بر بحری و دچه امبیجن مسیان شواره بگره بحثا وی روژه که وید کن بیجن لی ورگره وی مخابن yani her çıkası az İngiliz nizanım yani az bejim belki min beraberdir dam berhe falan ne le em bejin hevok saziye hevok we vergerin we peyvim kuatum karanim rasti diyar bu yani vergereki ne serketu şu qasi 15-16 سال بريجي اف ورگره هاتيه كرن نورماله له هوجه جنو و جلبت بكرنج بري بچك زحمت بو yani nizanım taybet en despeke dane yani tuazun kurdi ak bukhunin espeshniaz nakum ya bukhunish berku gelekji aciz bin gelekji aciz bin de men hawda az baqadinim yani jberwi heri dawiya mehjimin be disa çirokin dilaver zerak be navek kakil ve şanxane lisat ya çap kirin ev çiroka ev portukam ya dilaver zerak ya yekem şwa yekem portukaviye ya çiroka ne hatiya çap kirin Deverdacı çent çirokenin çirokin kurtin ne derejin o her çıkas bir şey ki او نه پرباش بجی ام بیشن و گون نکی پرباش تو نباشی لیدیسا جبوک یعنی چیروکین اولی مجو خوش بون یعنی یک کاکلین چیروکین ده پرتوکا کاکل دا چخو چیروکی که بناوی کاکل جد پرتوکی دا هیه بفی هایی بون از هاتم داویا ویدیویی وکی مگوت من بحثا پرتوکین بحثا خواندنین خواندن خواه مهات ترمه هیکر او دانستنا وان پرتوکان کر او گلک پیشنیاز جواره کردن چه رومان چه چیروک و چه جیم هلبز هیویدارم هنی وانال پرتوخانه خواه زیده بکن و شواره بخوینم و صابون خواهش بون